Kaol Meghalaya Master Role Progressive Workers Union nak arku artrik ujeliau arhajar arkun riau kalapan kha bat pen scam ya katenat trekam gal thamai jong Shillong unit rengkat ka jingjit ginong kit kam na kabentaka samoy trekam ka balai senam kenang ban pen klan josho kerensan ban pen bor ya ke sorkar bakin sengap ikjing dawa jongki habakren ha kinong thok kubor General Secretary jong ka All Meghalaya Master Role Progressive Workers Union Uba Nazarius Kelanong uliatho bagamat kabah kamat ayak kabah kesenjok kanetrai bat penled jingmut kalong halor ke jingbam yat bet yaranti karukom yok tulop jong ki master role ha kejela ulapen pau kejing sokya bagi nong trai ki kendo e kejing syak kentat bat kejing e bakrau namar nado ubenai leber ya yong bat jemang hado gini kisngi ki lempat yo ya ketulop ke jongki kabala kelalong kejing stom ya kejing im jongki Uba Nazarius Kelanong ula syeme kebenta ban pen scam ru iginong kit kam thamai jong Shillong unit. Hagene kejingjit iginong kit kam thamai uba Dondor MCM ulabat ya ke kam presiden, uba Ban Kerlang Karni vice president, ba Hercules Zawian general secretary, kong Mary Ani Nongkendri assistant general secretary, ikong Rida Nongsiet treasurer, bat kong Wanda Majau kong ke assistant treasurer. Rengkat bat kiwei pat kinong kit kam. Nakaliang jungi kum ka All Meghalaya ngidap daga jing so komen ka bakrau ba ngila nang yo chuchu ban penyar ni ka tanat trekam hang ni ha Shillong city ni kmit lenti ba nget scam ba lengba ka jingdon jong kani ka kenhun ani ka tanat trekam jungi hani ha Shillong kanang yarap yangi kum ka All Meghalaya banang ma ban kham trei kham ha ya kikam hak bayade bat ki mastrul hak state hi barok away te nakaliang jungi isno bat isno tangkatahi ba ni layo ya kata jingjok banyo ya ki noyalam bat banyo ya ki nongkit kam ki badai ha kanika Shillong city barok away samoy troy kam milay bo kumbajulong hi hapo ka central body jongka All Meghalaya ngibo license ka kerta bakin kit ya kakam kabanikong ti kamat ka ba ngingi ya kendo kumi mastero na kapor sya kapor ka bayadehi bat ka tulok kumakalong mentaro nadu ubana April ume jankut sauni Jun ngimpat yo ka tulok bon hi ki khamtam ki peludi bat pishi ngimpat yo tulok hadu kini kisngi te kita gidi kimat kiba nagapor sya kapor kendo jing te ladang ngimdon kum ka kanhon ka bumot ngimnom la ban presko ya kini ki bat shushu hangani kapor kwa ban sim ka kabu ban ya chu ya pi ba nakaliang jongi hakini ki por ki balale ngilaya ya syakhamat ha ka ban presko ya kimat jing dawa sya ka sarkar lengba jong ka JSC ka bumot ba ka All Meghalaya bat ka all jantia ki donlang kawai ki form ke JSC ngila ya lenti hangni ki por ki belade baro bat ka por ka bangin penkut no ke JSC ngila bo bangin penkut no ha ka life tarik jom mentau Jun tenang ta ka daw kumbangila sedang ya ke JSC da ka general meeting bat ngi kwa ban penkut ya ke JSC da ka general meeting ka bangin sapelong ya ke general meeting ka bangin penkut ha ka arpunyo tarik mental benai ha po politeknik darbal hall nakaliang jungki all gentiaru kila ong ba kila kloy ban trailang no ban ngi ka All Meghalaya kila kular ya kata ban ngi rung community ba ngilong lang no kawai ha ka shetri jong ka All Meghalaya Master Role Progressive Workers Union ting community ba katay kasngi kanong kabajok ba ha katay hi kajok kasngi nglaray Manakaliang jungiro ki All Meghalaya Master Role Progressive Union ngin sa penthamai no ya kinong kit kam hakatai kasngi ngin yo ya ka body ka batumai bat ngin trai kam dakani ka body ka batumai